أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخو أول من كم هو مدوك جري مقولنا ما دفوقا من مسكتوا كوري مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت کے مچن علی الوالا کورے گندا درست کے اگتم مہار اگو من میدو اسکول کورے مگندنی حدیث علمگا لیفاوا ام صحہ ادیم مشہور فی صحیح بخاری کے شرح نمس اگو من کوری ریتو گا دنوا فان فدان اختیار کفا میونی اے فوتو کے مختصر صوبکی امام بخاری رحمه الله كذلك فان فوتوغا بين حديثا اكي تنتانغا اكي منبرا ذكر قربافا وما بين تعليقاتوغه سببون تقرارو جينكو فنيدان تيبي اقول من وقتو سلام كرم وقتو ميهاتنا اقول من واني وحي فشكين اغوتا بهي قتو دكيفاوا وهكتوغه مچن عليالوالا وهكذا मेरे अगुण में ना मियोती आदे खिलाफ रिवायत हकीकत कम कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बसफुरता की अगुण में ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदतुन आसफावा वही के बसफुरता के यामद शक्के वसने एया एकुगा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एकले फानो गमी फोटोगा अवंड कोरीगा एकले फानो ग तर्जुमा गनो एकले फाना बेहेगो एकले फानो ग सीरतुगा वाका देक्किरुगा दन्ना मोंगेंदियांति बेफुना हन्म फुहुन्ना अडोसो मोंगेंदे बेफुना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गे फिगुहु नो एकले ग फानो गे फहुम अगो में एंगे दनी एकले फानो गे बाबु तकुन्ने माने एकले फानो फोटोगा गेन्नवा फावा एकेकी बाबु तकुन्ने मिहर अगो में वाह के दक्कम मिगेंदनी वही फेशिकिंग ए गोता बेगतो अगो में वाने देतिंग हदीस के मचन अली अरवाला वही फेशिकिंग ए गोतो के वाह का ग में फुरतमा गिन्नवा फवनी इन्नमल अमालु बिन्नियात मी वही सीधा गुलुम हुरे वाह के नो एकमको एकदे फानो मी हदीस गिन्नवा फमी वनी वरम मतियर मकसद एक गए अगो में वानी दन्नवा एगे इतुरुं मिवगुतु अगो में मी जहिला हदीसन अगो में बदालिकम गाविस अगो में ना फेनिगेंदनी हमा मिकाल आदिया खिलाफु गोते हवन रिवायत गोतुगा अगो में ना आसफवा रिवायत गे इतुरुं हैवना रिवायत अगो मी दन्नवाली रिवायतुगा तंकोले आदिया खिलाफ गोतें अगो में ना فنن ابوت امام زهري رحمه الله قاريهم من ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة روا قربني ابن عباس قاريهم ابن عباس کے اور کوری رے دنوا فوان عبد الله بن عباس کے فانو کے درکلون عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم दुनिया दो कुरब्बा वडा के नेवरुगा दादे तुप्पुड़ो बेकलेंगे जाय गणका 13 वरका आहारोगे बेकले एहनमस इस्लामी इल्मुगा फुन्ना बुस बेकल अगुन वाणी कंकमुगा मच कुडकों इशारा कोल्लाफा मेरी रिवायतुगा मी विदाल वनी كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير رسول الله صلى الله عليه وسلم की मीस्तोंगे तेरें ديلتي كمغا ام ديلتي انسان آئے وما صلى الله عليه وسلم کی ديلتي كمغا واقع أرغن من مي دكني كم مهن أرغن من نبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمغا وگين اكن ينو ديلتي كمغا واقع أرغن من دكني ام ديلتي انسان گوتوگا مي بيان قراني هم اهم وگين
insana ki fudun terikan libunu minwarakun emihaage hajittak wes beenun kuram beenun waane mihe enam sekalege faana ki libi wada gennewma ekugawes ekalege faanuge amille beenun furutaka zahidu wada gennevi bekalen adi heda kurabumuga kudakoves birfulugen wada anugen faqirukamuge nuwata ayma jatividanamuge birfulugen wada anugen ekalege faana ekankama ketteri wevi wada gannawaane kamuge yaqeen kama heda kurabumugen gendevi bekalen وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل تبعهم ورق جنان أدوسوا رمضان مسأس في شيء رجعنوتا رمضان مسوانه رجع مي رواية جواك رسول الله صلى الله عليه وسلم إم بڑا ديرتي ودا جنّوني رمضان ما هو جاي جبريل عليه السلام بدل ودا جنّ واحد جاي وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ جبريل عليه السلام رمضان مس نمجو مدان كم ريغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ہے وڈا گنوے ای کم میں ہرگ رمضان میں ہوگا رسول الله صلى الله عليه وسلم گار جبريل عليه السلام وڈا گنوا رمضان مس تکترین کم رمضان مہگ ریگنڈوگا اگو تو رمضان مس نمجو مدان دے اکرے فانا اکوگا کم ریگ ہے دکورا فيتدارسه القرآن إذا بيكنون قربوا كمجي قرآن مراجعة قربون نوتا قرآن مطالعة قربون نوتا مثل مراجعة كمان كي كوكندوا وحكينو مراجعة عربوغا مرادو كتيرك همينة دسكوفا واتش أبورا هندانا جنس هندانو فيلاج الندان كتوكا دميت وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كيوا ودالو دوا هم يقول جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا ودالو دوا دبيكلون قرآن مراجعة قربا مطالعة قرب همما رمضان ما هو ريغند وغوتوغا قرآن مراجعة قرمكي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام هفات وفاوا متوير سنة يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قرآن كيوا بدالو ديكو مانك رسول الله صلى الله عليه وسلم مچ احاتنا باوالي فاوا باوالي فو اكليفون هيپولون كيوا بدالو ديبواس تبفون اگودا گن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ليفاوا اچ بلواگن كيوا بدالو ودا گنوا بكلنن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بدل ودا گنوا hinduga maniki ramadan mo gregand gogutawga ekade gfaanuge diilatikan ituru kurabba ehen huriha irakavur ekade faniki aam halatugas diilati bekale eya ekuga ramadan mo garetawga ituran ekade faanu diilati wada gannawa konfade kunto wila ganda ku anna fini waroli yoburves aam gotegga jehe waya khilafa wila ganda ku ganna waroli ki fini adi hama ehemme feturigen dium bodu waroli ehmima sahabi bekalun egotan e bayan koron ibn abbas radiyallahu anhuma egotan e dhikr kurwa fani mi hadis ga ibn abbas radiyallahu anhuma e bayan kurwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahiya med muamala kurwa ga wahiya med kinetto ekalefanu kantak kurwani maneki وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة كرب من جندويكم ما هرجة رمضان ما غريغان دوغا خاصة غتغا جبريل عليه السلام دبيكل اهم بگين امام بخاري رحمه الله مي روايه مي بابو گنواف ميوني وحي فشگين دي غتوگا واه گنواف وا بابوگا مقصد کی وحي احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيد القرآن امدوگا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بحٹوا غتوگا واه کا بیان کرو امام بخاري رحمه الله كريك فانو کے فتوگا باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مي بابوگا مي حديث کے نواف باب ذكر الملائكه مي بابوگا اس کے نواف باب صفه النبي صلى الله عليه وسلم مي بابوگا اس کے نواف باب كان جبريل يعرض قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم کے مچا قرآن کیوا ودالو دیو نو تو قرآن විදාලෝ දෙවයේ එගොත නංගන්නවාෆා බාබු ගොස් මිරි වාය ගෙන්නවාෆා මිරි අස්ලුග අල්ගොන් මේ බොඩ මේ ජහිලනි හැවන හදීස කි ආදයා ඛිලාෆු දිගු හදීසෙන් අදි අජාබු ෆුරිෆාවා හදීස ඉමාම් බුඛාරි ගේ රිවායත් වී මල්ගොන් මන්නා ශක්කු කුරාන ජාගෙන්නේ සහකමා මෙදුගේ
ehnamas miga miwa khabaraki algon men miedu islami ummatu ga ahulwerin intihayan e khabaraka muhtadu fawa beenum jeifawa khabare visna fikur kurmattaka khassakon algon men fada muslimun gotuga tibeme islam deenuge kankama duruhelifawa adi midinuge sahhakama meduga miedu algon menge mujtamatoga shakku fadda algon menge darin algon menge lehinga algon menge bahum wahaka dakka ule algon menge hamuge kulage ahulwerin mi deena meduga kudami isbas bunamunda wagutegga an ibn shihab manaka az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah anaka washama ustadaki en ustad manaki ibn shihab ge ustad ubaydullah ibn abdullah ibn utbah an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas radiyallahu anhuma garihum mi riwayat bes genna waflun emima abdullah ibn abbas mi riwayat mi genna wani lobata khunne al kurin danna al fada riwayataki warang adia khilaf habaran agomena geneste riwayat agomenge tereng kankole umurun doshi bekalu adi miharus siratu adwasawa bekalunna mi wahaka iwada gannawa mitanga imam bukhari rahimahullah mi riwayat dhikr kurwa fa mi waniki wahifa shunu wagutuga hingadiya hadisa ka guligenne non astuga mi imam bukhari rahimahullah ge figu verikan huri minbaru astu mi ba bala mi ha kunota deke mi ha ummiden nukurane mi riwayat mitanga oidane kamaka ehnamas imam bukhari rahimahullah mi waka mitanuga dhikr kurwa mi wani mi hadisa ga mi wahaka dekebeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam gacce wahiba wale vuma dekale fanu ga nubuwatu ge tedukama dokama behegutum bahus kurunu maydane kam gawat adia khilaf wahake annahu akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila qaisar yad'uhu ila al-islam ekayfan widalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam city full liuveviye qaisar yaduhu ila al-islam islam wama da'watu devwaf wa ba'atha kitabahu ilayhi ma dihiyat al-kalbi sahabi mashhur awal kuri rega danwa fawane ekale gfana ki dihiya ekale gfana ki am gotegga war reet ko war saaf zahir ko hunnawa bekade abadu hudu hedun kole turu koravvagen hunnawa bekali jibril alayhi salam insanege suraga wada gannawa iruga war gina faharu dihiya radiyallahu anhu ge sifaga wada gannawa ehm rasulullah sallallahu alayhi wasallam ge ari hu asfa riwayat ga ekade fanu bayan kurabwa fawe timan kade fan jibril alayhi salam de kewada gen nabime ekade fan emme wattar fuli tiyabami unge tere dihiya ya manike dihatul kalbi radiyallahu anhu ekade fanu abadu me hiwani demme nane ful fillawagen hammama kun nikuma wada gen nehi istarfula tumli fuluga abadu me vida babula munde ekale fanu zinetere wadaga funnawat ehme ma jibril alayhis salam wadaga tumuga ikhtiyar kurabwa miwani saaf tahir ko riviti kon hunnabi bekale mi algon menna engen da kame islam deenuga saaf tahir kon adi mista kunna bala ganave fada mazharega emiha hunna hurmuge muhimmuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi city full mi fonowani dihiya radiyallahu anhu ge arihuga wa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadfa'ahu ila azim busra liyadfa'ahu ila qaisar ema busra ki ei sham karage rashik e rashuge veriya hawal kuram mi angawani beenumaki qaisara astuga misiti funuvu وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله فارسين كرونو فارسين كونغولون هنغورام فوغا دين نصر لما أكوغا حمص إيليا دتور كرفيه ميريما توغا
ibn Abbas gennawaaf me iliya ki baytullah aslu muradak iliya ga mane ki baytullah eduwa swarga baytul maqdis ki namengai mane ki Allah taka alukon kurave tan ema miharo gota dannawa kam banya ei masjid aqsa ehere hisab baytul maqdis qudus ke hisab shukran lima ablahu Allah subhanahu wa ta'ala devvi nasrataka shukurore mugotun aluweti mugotun ediyei asluga mi nasara dinuge ahulu erin take falamma jaa qaisar kitab rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qara kanta mi dimawa gotaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam kama dawad devwa fonovi city kolu qaisar hame liuma foga adi e kiyoma guligen iltamasu li ha huna ahadan min qaumihi la ashalum anhu ena mi angani ehmima gennashe emihunge tere mihiku ekadege fana bewtun suwal kurma maniki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behegutun suwal kurma arabinge tere quraish wanga ge tere makka ga holuringe tere mihiku asfa hurikama vanama efada mihiku hoda genes desh قال ابن عباس رضي الله عنهما بدالوني فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى في أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابن عباس حديث رواك ربي متير صحابي بدالوني تمنك لغفانو adu essevi me sida Abu Sufyan radiyallahu anhu ge dufulu timan kalefana vidalo sabaki mi hadisa tan hinga iruga asluga ibn Abbas ki dadi tuppulo be kale ekefano gina riwayat daskurwa fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hunna adi sahabi be kalunge terem bodati be kalungari ungane wada ganna wafan mi hadisa riwa kurwa as-surawi ki Abu Sufyan ki islam dina idikolukamuga intihaya hunnevi bekale mitanu galgondu idikolukam fa kurmak bekale ke midannawani algonda kanne inkar kurabeka ei matiyru sahabi bekale ega fahuga ekamako ekane ega fanu nuata Abu Sufyan radiyallahu anhu islam dina idikola rasulullah sallallahu alaihi wasallam netigin diumattaka lakka hivwar kuri tibefun adwassawane badur hangurama ge feshum makka ge mushrikuge muda ghafila ge veri gotuga Abu Sufyanu nikume wada ginne e ghafila fila wada ginne tajriba karo makka ge ashrafun kor emme mati sharaf veri ngai hame gota uhud ge duhoga lashkaruge lead kurwa fawani Abu Sufyan od hangurama ge du muslimun na bodati unduguta ka daitake ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashkolon le horigen dia du hengai edu haki sayyidu shuhada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodobe be fulu Hamza radiyallahu anhu shahid kurwegen dia dus ekama khas kuraifa wani not khas koffa wani Abu Sufyan ge anghenon Hindu bint Utba ge alekkamugawa sida enage miniwan kama Hamza ge fanu shahid kolluma guluwa fawani sawbaki baduru ge doga mi Hindu ge ebbafa etabbayaku gatulu kollevvi emme warugada islami commander ki Hamza ge fanu kama bat evure hitam verwa ke tibe fon sirat ko adwa sawane edu hoga uhud ge doga Hamza ge fan shahid wada ge nam fahugaves ekale ge fanu ge banduful falu wagin ekale ge fanu ge meganda tantan nagagen e anhena ulunuka e manzar ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke wada ge fawati ve ekale ge fanu Hindu Islam wada genne mo fohgos ekale fana dati fulu wada gennevi Hindu bint Utbaya baddal kurafun ehnamas al islam yajubu ma qablahu
islam kan awma foga ege kuriga kurifawa huriha fafe fuhevigindan ehmema abu sufyan radhiyallahu anhu ga ambikabalun hindu bint utba radhiyallahu anha ya e demafirikalun kamalun naki ei efu islam wada gennamuge sobun ihuga kurifawa faafata fussevigem wa bay ballawa allah subhanahu wa taala ge ogatere wanta kama ila subhanahu wa taala ge maghfiratu ge tanawaska kakatto mi hisaba islamuge macca nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge macca adawa etteri veveni efahu islamu mafo ila subhanahu wa taala fussawa devwa dilet kannikam ballawa ekamaku dannawanto abu sufyan radhiyallahu anha ekade fanuge ambikabalun hind mi demaferi kambalun naki islam mafahuga quraish wanga ga huduren gotuga islam dinuge maccan adawa ettiri warabbura boda islam dina nasuru devwomuga tibbevi debe kambal khasako abu sufyan radhiyallahu anhu ekale gfanu umur fuluga fahukodoga lo fuluge fenundiya lofam bekale gotugawi ehennama sei fasahetteri balaghatteri duhele bekale ehemmegen hangurame muslimunge lashkarutan aturale ifawa wagutuga hindu ambikambalun abu sufyan radhiyallahu anhu ge appuluga hippawage muslimunge mujahidunge kariga hingawa ekale faanu wawdu vidado mungendawa e wawtoge sawbun islami lashkaruge ahulwerinna josha fori libe wadaganno mungendevi ehmema efuga bodati khidmattake kurevi bekalun takin ay radiyallahu anhum ajma'in ekamaku mi hadisa hingaeru abu sufyan radiyallahu anhu ki mushrikun ge leader rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamacca emme adaba etterikam bodo ebbe kale islam wada gennevi yawmul fath ga nota makkah fatah kurevi duwahuga ekamaku eduwa haki ay ihunam for border uliveri kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahid kollu mattaka abu sufyan dekandi uran damaganegen nikuin dos ehnamas edo hoge irosuma kuriga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya imam wefawa mativir sahabi be kanunge terega himeni wadagenne komekas efada bay hadisa ngalgondo fahum jehilana hadis ge muhimmuka mattaka ehen namas miharos algonmenna hadis nimma lewe warvure ogot kolma kodos vejje ibn abbas radiyallahu anhuma ibidal wani jib abu sufyan radiyallahu anhu timan kade gfanu ge angafulum vidal wati sida adwesem mane timan kade gfana sida kiyade ve mitur farata kunnune mi wa kiyade wani ki kuriya wonde fadan e abu sufyan radiyallahu anhu mihun nabi mushrikege gotuga adi adama etterikan emme bodo farate gotuga hadisa hinga wogutaki mi hadis ga gomenna fennan in gotun na ekuga sulh hudaybiyage hadisa afuga muslimunna not rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makkah ge mushrikunna de meduga sulh ifa wogute e wogutaki e defaratu ge de meduga hangurama korevum putti fawa wogute ega natija gotum makkah ge mushrikunna was amankama ko duru hisab tak datur ko wiafari kurmuge fursat fahiwegen dia dewanakama ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekade gufanu ge istighfaruga edifawa nabi kan tabligh kurmuge bodu zimma ge emme muhimmu marhala feshigen dia duniye ge bodati raslas kalunna islam dina goalevumuge marhala hijran hawnaruge fahum emagaganda kammi hijran hevwana aharuge terega hingadi hadisa kama boda buraveni sobaki jehigin aharaki hijran avwana aharuge ramadan mahuge vihwana duwahaki ei makkah fatah kuravige dia duwaskam gawatiwe gaganda ka milibunu de aharen ha doga muddatuge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi masakke pulu kurawwa fa miwani em kuran wonde fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanu ga appula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dawata agen fonuvi city fule dihiya migendawani qaisara hamya ei ruminge veriya gotuga hunnevi beriwaytoga hirakul ge wakas ebade
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi city furta fonuwa mon gendawa fawani komme tanegges komme qawmegges hunnawa emme bodo emme mati veriyeka hame komme mi city fulu awma ekuga kantam wegen mida gotaki furta me mi hon mi badani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawa khabar ekkamuga wati wenota awmekkamuga wati ekadege fanu danna bayeku hoduma edo sorga wiafari da turtoga ekige gota asfawa miyunge teren anna hiraqul arsala ilayhi fi rakbin min quraish wanhage bayeku hodde mattaka efunu muge terega kuri awdenne fadan abu sufyan iswe asfawa wiafari gafila ka midimawan rakbaki ei dihami hunna vore ituru adadege bayeku jamal matiga sawaroge datur kura kama vanama arabinge terega kiech wa kanu تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش ونهاك كافرنا أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دمدغا كورين أول دنيا فدان سنحاك إبسهم ويفاوة وقتمي وقتك حادثة مهنغا قتكي لبت أخني فأتوه وهم بإيليا كورين أول دنيا فدان بيت المقدس تبا جنبني فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم إناغ هرقل مجلسا أوما أبو سفيان أدي كده فانو أريوغا بيمي مكة دتور ورنا نوت وفار ورنا مي إنجني إتنوغا واني روم كراغ نوت رومينغ بودو أدي emihunge dini faridun fadarunna nota fadirina enumves aluweri mismihunna ilumberi ema majlisaki wara bodu majlis amugotega arabin deke ule bawatuge majlis nun ei sobaki arabi raskamaki nota arabi verikamaki ekahala tahutaka sharaftaka musandikama ekahala gota dirule mun asfawa bayennu farisina رومي إنك يا خلافة ماتيوريكما تنوسكموجي أهولورينكموجا واتي رسلسكالونجي غوتوغا ورا شرفري أولمن إباميون أولمن غوسون نميما إميوغا غاندورتكا تنتونوغا فوريامكما زينتريكما ميدوغا إبيكالون حرام ورداغين فواني إفو كنت ميهيغا غوتكي أبو سفيان أدي إيناغي أريوغاوي ميهونا إكوغا ميغندبني ودا بترجمانه دن يفوغا هرقل مكانت كوربا غوتكي انغه ترجمان جنوني مانكي عربهم وهكذا مجهني اهمما ترجمه قران فراته بينهم وان يفهم سؤال قراني هرقل ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي nabiyekama dawa kurawagin ewluwa bekadaka tiyabamiyunga tere nasabu gotun emme kaari miyeki ko bahiye egene wonu jamaata suwal kuran makka ge ahuluringa tere abu sufyan radiyallahu anhu widalwani faqultu ana aqrabuhum nasaban timan kale fanu miye emiyunga tere emme gaag nasabu gotun emme gaag miyeki be riwayat to ade kiha waraka gang he suwal kurawima ana ibnu ammihi egota vidaloika mane hitimam mi ekade fan go bodu bebege darikalu bodu bebe ki hama ekani bappe ebnu mi hanno bodu bebege baqam go hunnane kafe ebnu mi house hama egota muni kafe ebnu mi house ema egota naslu guna mundani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abu sufyan nota sahurbun harba debe kadum nasluga guliwada gannawa hatarwana kafafulu ei abdu manaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatarwana kafafulu ei abu sufyan ge hatarwana kafafulu e debe kalun guliwada gannawa nasluga nota nasabuga hatarwana kafafulu ehnamas eyves mekiyani bodu bebege darikalunne manaki eiye naslu asfawa gotaki migotam mikanta kurawum gembe boden hikmataki asluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam behegutun kurawam miharu me uluwa suwalta ki sida ekalefan ge shakhsa gulunguri suwalta ekalefan kihawarege bekali to bello matta ehma gattimage farata kan aili suwalta ka jawab den enguma adi
අදාමැත්තරි බයික්කන් එගිවඩා ගන්නවා තීව අදාමැත්තරි බයික්ගේ තෙරේගා හුන්න තීමාගේ මීහාගේ වෙස් හිටුගා කොම්මේශ්වරගේ රහමෙන් ඔන්නානේ තීවේ අදුලුවරි වාන් කෑරිකම් බොඩුවානේ කමවාති අදී ගිතුන අබූ සුෆියානකි මේ ලෂ්කරුගේ නොතමි කාෆිලාගේ වෙරිය ගොතුගාවස් උන්නේවි බේකරේ එහෙනමස් මිතනුගා හිරගුලුගේ මක්සදකි බේනුමකි සීදා කඬ එලිගෙන් එම්ම ගාච්චිමාගේ මීහකෝ ගෙන්නව قال أدنوه مني وقربوا أصحابه ඒනක එන්නාශ තිමන්නේ කෑරිය අදි එෆෝ ඒනගේ එකුවරෙම්ස් ගෙන්නාශ فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل إيفوغا فهاتوغا أبو سفيانوغا فهاتوغا إميهم أترالاشي أدي ترجمانا ميانغني بناشي تمنى مهار سؤال قرانية مين دا ميها يعني أبو سفيان إبيك لك أبيغتم مانك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بهيغتم فإن كذبني فكذبوه ඒනා තිමන්නේ ජවාබ් දුන්නුග දොගු හදාෆියා තියබෑමිහුම් වගුතුන් අංගාෂ තිමන්නේ දොගුකන් එහෙදි මික බර් රිවායතු ගාස් ෆවේ ඒනා එගේනේ තිමන්නේ කි කාකුක ෆුරතමකමක දෙවණකමක රස්කලෙගේ රස්දරුබාරුගා දොගු හදාෆියා හුරි කොන් ගොතෙක්ක මිහාර අබූ සුෆියාන් රදියල්ලාහු අන්හු මිය ගොතකි හැම තෙදුබහුම් වාහක දෙක්කුම් එකනි فهاتوغا اتيبيون اشاره كورني كينك كمه نوين اگين එහෙන්න මස්ලබත khunne අබූ සුෆියාන් රදියල්ලාහු අන්හු යගින් කන් ඔවේ එරොස් ෆහතුගා තිබි මිහුම් තිබන් දොගෙන් හෙදිස් නුබුණානේ එවරුගේ ගෑක්කම ඉතුබාරා ලෝබි ඔන්න බයින් එමිහුන්නක එහා සෙකුවරි කොන් උලෙනි එහෙන්න මස්බෙසෝබේ දොගු නොහෙදුමුගා මි විදාලවනි එවාක فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله مي أبو سفيان رضي الله عنه بدار وتنقل فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أبو سفيان رضي الله عنه بدار وني الله غندي بدار ومي تمنيا به قتم متبا ميهم تمنى قومك ميهم امبوريكوس أبو سفيان හිරකුලුගේ මජ්ලිස්ගා දොගු හෙදියේ එහෙම් බුණ එවාහක රසුගේ මිහුන් අඩු විදාරති කමුගා නොවානම එකලේක ෆානා බෙහෙ ගොතු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බෙහෙ ගොතු තිමන්න දොගු හෙදීමු එහවර රුලිවෙරිකන් එබෝතේ වාහකෙක් බල්ල වංගේ තෝ කාෆරෙක් කමුගා හොරගෙන් වෙස් ඒ zamanuගා කුෆුරුගේ අහුරු වෙරින් වෙස් දොගාමෙදු එබෑ මිහුන් නුරුහුන් තෙරිවා මින්වර අමිල්ල අබුරුගා දොගු බයකුමිහුම් මිකොන් හාලතෙත් ෆුරාන සලාමෙකුන් මුගේ හාලතෙ නෝත මුලි මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ අගු ඉෆෙට්ටුම්ගේ හාලතෙ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නිකමෙත් කොල්ලුම්ගේ හාලතෙ එහෙම් වීමා තෙදු හෙදුම ෆුරේ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්න රීත්කම් බොඩුවානි දොගු හෙදු එකමුක අබූ සුෆියාන් රදියල්ලාහු අන්හු මුස්ලිම් එකමුගා නුවා හාලුගේ රුහුන්නවාගෙන් එ විදාලවනි අල්ලාහ් ගන්දී විදාලෝමේ තිමන්නගේ මිතිබ එකුවරින් එඹුරි රෂක්ගොස් තිමන්න දොගු හෙදියේ බුනෙෆානේ තීවේ එකම ඔයි ලදකට්ටකා නෝන් නම තිමන් එකලේෆානා බේ ගොතුන් දොගු හෙදීමු ثم كان أول ما سألني عنه أن قال فرتم سؤال كربي بل وانجيتو مي إنساناගේ سؤال تكامل لو بتخني مي وارن أحد خلاف حادثة فونكو ويسنوا هيرقولගේ مي سؤال تكابه ගොතු ඒනාගේ විෂ්ණුන් තරිකම හගීගතුගා ඒ සමානුගා වෙරි වනි කුම්මෙ දීනෙක්ගේ බයිකමුගා විස් එබයික්ගේ දිනුගේ ඉල්මු ලිබි තන්දුර් ෆිලාෆාති බේ මිහුන්ක මිස්තුන්ගේ මච්ච වෙරිකන් කුරණී ආමු ගොතෙග්ගා එබයික්ගේ තෙරේගා තිබේ බුද්ධි වෙරි තන්දුර් ෆිලාෆාති බේ මිහුන්කමුගේ හෙක්කේ ෆුරතු සුවාල් ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم تياباميون ترين إكليك فانك مالك محمد صلى الله عليه وسلم نسبك هنا نجي بل أبو سفيان جواب قلت هو فينا ذو نسب تمام من تريغا أي ماتير نسبك بيكل تدم قريش وانهاج أهول ورينج ترين قريشون ترين هاشمي داريكولوج ماتير بيكل رسول الله صلى الله عليه وسلم
khudu ekelege faanuge darifas kolaki kaawen takigge maccan e zamane ge onna kaawen takigge macca bina avegin naslu gulemon asfawa darifas kol ehmi ma evidalu ekelege faanaki nasabuge matibe ekelege قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ekelege faanu kurin tebami hunge terega manike makka ge terega evs miheku ekama dawwa kurihi manike nabi kama nota rasul kama dawwa kurihi ye e kuriga balla wange to ismail alayhi salam afu manike makka bina kurum afuga e makka ya rasul be kala ko wada gannawa fenne adi kama dawwa kurvi miheku as fenne edigu tarihuga baitul maqdisa sham karaga ginaguna adadege nabi be kolna rasul be kalun fonuve mundiya bay faro ebbe kala ka vore gina be kalun evvogu teggawas allah subhanahu wa taala bay tantana bay tin nabi be kalun effara fonuwa fe yasin suratu ga algol menna enginga be fa'azzaznahuma bi thalith ede be kalna nasur wore mattaga timmana be kalu kos fonuve vim abu sufyan ge jawab vidalwani qultu la timadenne nuneke sual kurviye fahal kana min abaihi min malik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekele fanuge kaaba fange terega raskala ko hunne vihe timadenne vime qultu la nuneke raskala kune makka ge ashrafun ay sharafun ay hanam raskan hingi tanen nungay ema raskala ko hunnawa fenne qala ashrafu an-nasi yattabi'unahu am du'afahum mistonge tereng sharafwari mativeri mihun he ekade ko fana tabawani nuwata dera nikamati mihun ay faqultu bal du'afahum timan denne nunake adikin he nikamati mihun gonmennenge ammar ibn yasir ekale fanu aila bilal ge fan nikamati bekanum na zuwanum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang iman wa mundi eruga makka ge sharaf ferin ekale fan iman nuwe qultu bal du'afahum qala ayaziduna am yanqusun anika sual kore mihun ituru hewani madu hewani islam wa mihun ituru hewani nota madu heyewani qultu bal yazidun timan denne nonake ginewani manake duhon duha ginewani allah subhanahu wa taala النصر سورة وحي كروا فإذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فوجا الله سبحانه وتعالى دينا ميستكم ونمو دادا كذلك فان في نودا جنوا قال فهل يرتد أحد منه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ekale fanu ge dina wade ekale fanu iman ve tabawe jemihaku den edina meduga nuruhon terwegen ruli aragen edinu nikumegen beruwegen die hije qultu la timan den nabi menunake efada gotaka kanta hinga fe nete balle wange to wahakata kuriyad da goy sual tam yennani mulimbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nubuwatu tedukuruma dawkuruma gulun huri gotek efogo sual korabani فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ekade fan evidaalu ecce vidaalu kuriga manake nabi kama dawwa kurum kuriga ekade fan duwa kos itur fulen heddewi kan tiabami un tajriba koffe salis aharuge digu muddatu ge terega ekade fan ki durum wadagenne bekenno uffam wadagenne makkaga dirulu vi makkaga hame ekane wifaade tur fulen ga noniya sham kare kore da tur fulen ga noniya makka bera wadagannawa bekenno ebami ge terega ekade fan uluvi salis ahar fula foga miwaga dakwa fu miwani efoga sekade ge fanu tera harwande makkaga hunnawafa anekka hijra kurawage mihar miwahaka dekeve eruga hijra gaganaga haywana ahar mana ganaga vissakan ahar itura vegen dekeve fanu umurul gaganaga fastola kan ahar miharo vefa miwani miwaka dekeve eruga timan dennevi me nuneke timanne engifawa gotun miistonga macha dogu hada ulunu mihen nune efoga nekkavis sualo mi kurawani hirakul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
ekiki mifada suwal taka begutu ege terega anikka bismi suwal kollani hangurama hinga hayye tie demeduga erkurin agol denne fadan badru hangurama ya uhud hangurama fada hangurama ta hinga fa miwani adi ege turun ahzab hangurama bes emme mifada hangurama ta hinga fa vi hinduga hangurama toge natija begutun suwal kurawani dannawani hangurama ga timammenge meduga wani hama kala gotike bayfaru ekalege fa nasur hodde bayfaru timanna menna bodati kamyab take libemu die komega sawagutu algomenna tannu dinuma ekuga miha hisaba kurkollan inshallah naftage homa dogere algonmen itur tafsila ku dannawan lobata khunne muhimmu wahaka take mi algonmen siratuga adoha fa vies handang akollu mattaka hama muhimmu wahaka take mi wahaka toge sabum algomenna muhimmu faida take quran ehmima mi huriha suwal taka guligen hirakul e suwal tak kurbi maqsada adi egi sabum ena ede jawaba mir wahaka taki ade khilafu wahaka take duak allah subhanahu wa ta'ala algomenna ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunne unganumuge tawfiq minbar kurabun adi hama hemme ekale faanuge diinuge tedukaman algonmenna hitoge ruhuma ya kashor kure fada hujjatake libigen diu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.